Bisa saksi ating orang-orang ada berbanyak saksi bersama. Mereka bisa saksi. Ajak teman mungkin narikin cup Mr. 20 dan dia nasirin kosong. Ajak saya saksi. Pananakin nasib puluhan tawiya merep nasasis government in Finland. Mungkin ikap mungkin betingkas poa betingkas pakaros masih po udah pelik samarau masih kau boleh perkasian dasar sini kalau terkena kasar lebih bahasa negara. Ajak nama mungkin mantoran Salomon sebentar sesi Salomon mantoran koros sebentar koros dia tinggal boleh masuk tapi dia masih tak terap masih kasih apa ya pak wow sorot speaker yang keluar dari town Mr. Ares saya peneliti saya pasir asasi pasir juga. Naisabi po na siya sa si Vice President in PPOI, Mr. George John, officer, Board of Directors, PPOI, na saksawas na konagtara sa si Kasarugan. Kailangan kumasyon. Kaya sa kala, ay naman po na siya, masih dia tinggal orang pak pasal saksi dalam luka masih na kasih baru sukses kawal saksi pada siapa kelar koma tapi bawa nggak luka saksi narik kita nuya masih ada pasal sama pemain Roksa kesawa sama masih onak keparteran sasi pekonrano sasian kesaman kawawi sasian siap dia kita isa kisu kemudian taula terluka kesama masih onak na sasi program rano ngayon nung sa kartawaw lapang sa kampus may ngay naganong tamo masi kasi ang pumasi rano ran ko siyang palong sa Pilipina isa kuya naman kuya sa kartawaw ng Dr. Kubran Dr. President Salmon masalap-lap tawagsa ng bakyan ng tinglap kasi kung kasawa mungkin lap-lap karos na Valencia matin kaspekta tepelya masi matin kaspekti tepelya masi kulit lapenet kesamro karos kulitin pelya masi kaisak teman mungkin lap-lap karos sang napalian bumotsaw ngayon mungkin kumasi wan paranodap pelya masi so petat pelya masi so ko elter pulitin saulang karos pulitin pelya masi
Naisip naman uyay, wonkin lab karos sang napalin government. Mayroon wonkin center in Tungilap. Mayroon siya wonkin mayor in Tungilap, Tawaliapa. Mayroon siya wonkin speaker in Colonia, Mr. Harris. Naisip naman wonkin kumasi Papa Nono Karos ng Partorani. Pulikin, wow soror, o may panenay Karos. Sang armas laplap, lil armas siksik. Kapoeta, tutok seruwi makamya naglapkan. Kasi wonkin, kumasyonep, sasyonep ng Parto. Masasiyat kagan kawawan. Masasi, danit siya natar. Kayo, meron pa kita rin Dr. Faisal Salman, kasalapalap, namarkin mo ito nila. At mo ito, nauya tutok, may PPOI, hosting, wakil sa karap, ilong, pangay kasamo, Taluka Karos, na nasasi, ganit siya, dan wait nila, na par, riyakit, isa kisyo. Kaunok tasang, PPOI, hosting pakil sa karap ilaw. Nagkaryaw, ngayon mo na ko yung kaping lang. Kung PPOI, hosting pakil sa Karakapilaw. Ragaan sa mo ito ngay. Nagkrasa ngay, pukatatak. Nakitikit. Wala nga nang kumasik PPOI. Ngayon man sa kuwaunkin, Christianin, PPOI, hosting pakil sa Karakapilaw, na Officer Karos, na kusanay di sa ASEAN, niya tutak, kusang palong mo rin, kasasi po kuman. Nakayam siya kila. Amen. Uya kaping soror, kaping kalangan ang PPOI. Hosting pakil sa Karakapilaw. Nakaunod tayo sa programa urano. May nanison mo. Kasi kaping kalangan ng kumasi oras. Nakiti yung masik katirap. Sa kasopisa, rano, pakumasi yan nato. Kapulik sasi, saweta. Asasi ranin siya. Karyaw, asasi ranin siya. Na par, riyakit ay sa pisyo. Kauno makalangan, kauno ang puli-puli sa asyon. Karala.